Stade Amahoro wari umukino wo gushyikirizwa igikombe cya shampiyona ikipe y'ingabo z'igihugu yari yatwaye. Wari umukino usoza indi yose y'uyu mwaka w'imikino 2024-2025 aho wari urimo ibirori byo kwishimira ibikombe bitatu ikipe ya APR FC yegukanye muri uyu mwaka w'imikino. Uyu mukino wabimburiye n'akarasisi ka gisirikare n'indi myiyereko y'abafana. Hakurikiraho umwanya w'abahanzi barimo Dr Jose Chameleone ndetse na Eric Senderi. Iminota ibanza y'umukino yaranzwe no gukina mu kibuga mo hagati cyane, umupira ugakinirwa ku muvuduko wo hasi. Gusa ikipe ya APR FC ibifashijwemo na Ruboneka Jean Bosco, Niyomugabo Claude, Mugisha Claude na Lamin Ba igacishamo ikare mu buryo bw'ibitego. Cyakora abamyugariro w'ikipe ya Musanze bagakomeza kwihagararaho. Ku munota wa 20 w'umukino APR FC yashoboraga gufungura amazamu kuri penalty. Umusifuzi Twagirumukiza Abduru nyuma yuko Mukengere Christian ategeye Sheikh Jibril atara mu rubuga rw'amahina. Cyakora uyu munya Burkina Faso yananiwe kwinjiza iyi penalty. Sayimana Jean de Dieu umupira ukuramo. Nyuma y'iminota 10 APR FC ihushije penalty. Ruboneka Jean Bosco ku mupira yahawe na Nshimirimana Ismail Pichu yahise ahagurutsa abafana b'ikipe ya APR FC ku gitego cy'ishoti riremereye cyane yatereye muri metero 35. Attention à Traverezo! Maze igice cya mbere kirangira APR FC yoboye ikipe ya Musanze n'igitego kimwe ku busa. Igice cya kabiri mu gutangira umutoza Habimana Sostene wa Musanze yagarukanye impinduka mu gice cya kabiri, akora mu kibuga Munyarangabo Leondas amusimbuza Bizimana Valente. Ibi byahise bitanga umusaruro mwiza kuko ku minota 49 Mucerenge Rashid yakiriye neza umupira wa Kamanzi Ashrafu agomborera ikipe ya Musanze. Nubwo hari habanjemo kwikanga ko yari yarariri, APR FC yahise ikora impinduka. Tadeo Luwanga yinjira mu kibuga, Ruboneka Jean Bosco yongeye gutanga ibyishimo muri Stade Amahoro atsindira APR FC igitego cya kabiri nanone hanze nyuma y'urubuga rw'amahina, nyuma yo kwakira umupira wa Sheikh Jibril Watara amaze guhererekanya neza na Mugisha Jebel. Ku munota 76 Ruboneka Jean Bosco yatsinze igitego cya gatatu ku ruhande rw'ikipe ya APR FC. Birangira Ruboneka Jean Bosco y'imyaka 26 abo umukinnyi wa mbere atsindiye APR FC ibitego 3 muri shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka. Umukino warangiye ikipe ya APR FC itsinze ibitego 3-1 itezuza amanota 67 aho yarushije Rayon Sport amanota 4 mu gihe ikipe ya Musanze yo yagomanye amanota 38. Sheikh Jibril Watara waje mu kwezi kwa mbere agafasha ikipe ya APR FC gutwara ibikombe bibiri ngo nawe yaje atazi bimutegereje. Oui, je suis très content. Voilà, je suis venu au milieu de la saison. Yego ndishimye naje mwo hagati muri shampiyona ntabwo nari nzi ikintegereje, gusa naje musanga abakinnyi badasanzwe. Rero APR ni ikipe nziza, ndashimira Imana kuba dusoje shampiyona tunayitwaye tugatwara n'igikombe cy'amahoro. Rero dutishima n'iri joro abafana barabizi ko mbakunda, icyo nabasaba nuko umwaka utaha bazajya baza ari benshi ndetse bakakomeza no kudushyigikira. Abakunzi ba APR FC ho ngo nibwo bwa mbere batwaye igikombe nabo kibagoye. Iki gitandukaniye kubera cyari imitego myinshi, ariko iyo mitego Imana irayitegura. Ariko ikintu cyose ushize Imana imbere no kugira yuko rwari urugamba ruteye ubwoba kuruta ibyinshi. Iki gikombe ni gikombe no mu gisibo twagisabiye, ariko Imana ni nyishu. Nukuri iki gikombe cyari kigoye kuruta ibindi. Urabona kalandirira hinduka ikazuku ariko Imana ya APR. Uretse kwishimira igikombe cy'amahoro n'icy'intwari, APR FC yegukanye muri uyu mwaka w'imikino ikipe y'ingabo z'igihugu yatwaye igikombe cya 23 cya shampiyona y'u Rwanda mu myaka 30 ishize, kikaba igikombe cya 6 yikurikiranya kuva muri 2020. APR FC izagarura u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League, yafashije Rayon Sport kujya mu mikino ya CAF Confederation Cup yo yabaye ya kabiri.